Aku titipkan dia, lanjutkan perjuangan untuknya, bahagiakan dia dan sayangi dia. Apalagi ya? Enak banget lagi ini. Musiknya abang. Lah lu ngapa datang-datang langsung marah? Ya baca bang lagunya bang. Lah buat siapa kek? Lah jadi ngapa lu yang sewot? Bang emang gak tahu bang, itu lagi sewot bang. Lah lu jadi ngapa sewotnya sama gua? Habis gua lu. Kesel sama siapa jadi sewotnya sama gua lu? Angel, kagetin aja. Lu ngapain Mina di mari? Lu lagi galauin si Om ya? Enggak. Dan goroh lu. Enggak, orang lagi pengen diem aja. Ah lu jangan goroh lu Mina. Kemarin apaan kata si Om kejar-kejar lu mulu. Emang bener itu? Enggak bang, orang cuman saya nanya doang. Udah, sama si Om aja. Lu paling setuju dah lu kalau sama si Om daripada sama si Samin 15.003. Lah, udah kayak perabotan aja bang 15.003. Bisa aja bang Penjol. Udah, jangan pikirin. Pokoknya gue setuju lo sama si Om. Ntar si Om gua sampein, ya. Lu pokoknya jangan pikirin. Gue pulang dulu. Lah, bang Penjol mau kemana? Belum juga ngobrol. Wah, pokoknya tenang aja. Pokoknya gue setuju dah lo sama si Om. Udah, gue mau pulang dulu. Sialan banget ya emang ya. Bang Kodi dah. Bininya tuh gue tungguin dan kita ngorek dah. Ini kampung sepi banget ya. Tuh, kampung sepi benar ini. Lu gak ngeliat gua? Lu kan itu yang kotok. Nggak kacamata hitam. Lu sengaja kan nabrak gua tadi. Orang berantem sama gua yuk. Siapa yang nabrak lu? Punya aja main kamu pakai kacamata hitam. Oh lu sekarang berani sama gua? 20 orang mirip kayak lu. Gua gak bakal mundur. Oh lu sekarang nantangin gua. Nih kenalin di Samin yang punya kita korak. Bang, untuk pangkalan Cina kapal selam mandiin. Biar kata begitu orang lu yang punya, gua berkabrik, gua bakal jadiin. Sambil, sini lu. Gua gak tahu sama lu. Biar kata lu penguasa begitu korak. Oh no. Jalan katanya. Siapa yang berantem sih lagi? Teman orangnya. Action. Siapa yang nabrak? Tenabak. Action. Lalu jadi ngapa sewotnya sama gua? Roll. Action. Siapa yang nabrak lu? Punya aja. Anak kampung. Action. Bang, untuk pangkalan Cina kapal selam mandi. Biar kata begitu orang lu yang punya, gua berkabrik, gua bakal jadi. Roll. Action.
Udah, sama si Om aja. Gua paling setuju dah lu kalau sama si Om. Daripada sama si Samin 15.003.